Imam Ghazali pernah iteliti odin gula benpian kak din to tretan. Imam Ghazali kan to kan banyak kahlina. Di antaranya Imam Ghazali kan to kahlina kenapa? Ilmu kedokteran, ilmu tasawuf, ilmu fikih, mak bisa. Imam Ghazali kak din to putran ring biasa tretan. Ghazali kan to kang jai, mak bisa pah ngakui putra alim alama karang na banyak pasera. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali kenal karang na sampai samangkin pakun bada langkong-langkong nengi matura. Imam Ghazali kak din to tretan lambaan ring biasa putrana ana apa mak bisa alim embu ben abana si ekateroy setiap beda penceramah setiap beda orang morok hadir sehat ini tepan beda ring morok hadir si kertek dalam atena ya Allah abdi na paringi anak foto si alim maka dia kak desa abdi na paringi anak foto si ahli ceramah ketika desa abdi na paringi anak foto si soleh ketika desa benih soleh kiki na puntan persis kalaban gula benpian mon entar dek ke pengajian ki puru gula benpian bisa ngulat tidak ke orang alim turun nak Hamid bin Isbat pasera Lora Mahrus, Kiai Mahrus, ya Allah diserang panjenengan akertek dalam atena. Ya Allah, manter-manter anak abdina sami salaban kalaban ke Mahrus. Empon jak minta kata gula. Gula ni kata alim buntan korokeng pentra benta. Tangki kan? Engki ko macek saran na yo. Jak pentra benta pa engki. Engki ni kay Imam Ghazali lambareng tuana. Senyoon ka Allah mangkana caocan panjenengan umpama ngabas YouTube ke Musli Adnan beda orang acara mah ke Musli Adnan atau ke Khalil Yasin atau ke kiai-kiai selain panjenengan mun bisa andi wudu kan lu pah maca Fatihah tanganak muga-muga mantar akatika di sisa pangeran dani ketretan karena duan ring tua kak din to tada tabirah du'aul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi doa na orang tua persis kalaban doa na kanjeng nabi dak ka umat tak ada saya tolak sama sekali.